Die DA vry reeds kliphard na stemme vir die nasionale verkiesing hier in 2019. Mia Spies was by toe die party se leier Mmusi Maimane in die Weskaap gaan stemme werp het vandag. As deel van die DA se Change 19 toer deur die land, besoek Mmusi Maimane gemeenskappe om mense se griewe aan te hoor en om beloftes te maak, natuurlik in ruil vir stemme in 2019. Vandag hier in Wellington het Maimane die fokus op werkloosheid geplaas. It can't be right that in South Africa, 9 million South Africans don't have work. I am not happy and I want to change that. That is why in 2019 we want to say, there are a few things I'm thinking about to bring to South Africa. We must put together a national fund that will help our people start their small business. Maimane sê die DA is druk besig met die vorming van onder andere die party se nuwe gesondheids-, grond- en ekonomiese beleid. Laasgenoemde sluit 'n voorgestelde soewereine welvaartfonds in. Die dagblad Business Day berig dit sal beteken dat rykes en groot maatskappye swaarder belas sal word om by te dra tot onder meer werkskepingsinisiatiewe. I'm not proposing that we increase taxes. In fact, in manufacturing, I've already said that we must rather be looking at reducing taxation in manufacturing so we can stimulate our economy and ensure that we can deliver for all the people. But South Africa does need a sovereign wealth fund so that we can deal with jobs and justice. Maimane het die ANC se beleid veral oor die ekonomie geblameer vir die hoë werkloosheidssyfer en die resessie waarin Suid-Afrika verval het. En vir Maimane lê 2019 dalk te ver. Hy het gevra vir 'n vervroegde verkiesing indien die mosie van wantroue in president Jacob Zuma oor net minder as 2 weke slaag. We need a post-ANC South Africa. And therefore, the earlier we can go to the polls, the better, because the whole of the ANC is corrupt. So removing Zuma doesn't solve all the problems. They are united together, and therefore, the sooner we can do it, the better.